Bakristo bavandimwe, kuri iki cyumweru cya kane gisanzwe turahura na Yezu ugeze i Kafarinawumu akagaragaza ububasha bwe. Yezu arigisha abantu bagatangara. Yezu acecekesha roho mbi kandi agakiza uwahanzweho n'izo roho mbi. Abantu b'i Kafarinawumu nabo bati ibi ni ibiki? Mbega inyigisho nshya itanganya ububasha bwa Yezu. Ijambo rya Yezu hari abo rikora ku mutima. Ijambo rye rirarema. Yezu asumbya abandi bigisha abantu bari bamenyereye. Ese twe tumenya ubwo bubasha bwa Yezu? Yezu akangara roho mbi. Na roho mbi zamenye ububasha bwa Yezu. Hari roho mbi zishobora kwihisha iwacu, nk'ibyo twakwita influence negative, nk'ibitekerezo bicuritse, imigerere ibogamye n'ibindi. Yezu arabikangara byose igihe tumwemereye. Nk'iyo ugiye mu by'Imana nayo ijya mu byawe. Ingoma y'Imana ikangara ububasha bw'ikibi. Kandi twese duhamagarirwa kwamamaza no kwimakaza ingoma y'Imana, turwanya ibiboha abantu aho biva bikagera. Abantu baratangara. Abatangariye Yezu ni uko bari bamubonye, bumvise ijambo rye, biboneye n'amaso yabo ububasha bwe. Si ububasha buboha, ni ububasha bubohora. Birashoboka ko ariyo mpamvu batangara, kuko ari bishya. Twe twamenye Yezu, twitwa abakristu, ubwo tumukurikiye nitumwemerera twigishe, adukangare niba ngombwa kandi aducyahe, kuko abigirira kuturema bundi bushya. Mugire icyumweru cyiza.